2026. Aya masezerano azaba arimo iki? Cristiano Ronaldo azahabwa 5% y'imigabane muri equipe muri club ya Al Nassr. Azafite 5%. Azabita minority owners. Ngo nyuma yuko asezera kariyeri amafaranga yinjira muri Al Nassr azafitemo 5%. Ngo kumugurisha kuma offer irimo n'imigabane. Ntabwo avuga ngo yaguze kit. Bamuhayemo imigabane igice cha deal ngo ngira amasezerano 5% of ownership. Yungutse nka miliyari y'amadolari, nka miliyari y'idolari afitemo ibihumbi magana 500 y'amadolari. Nibyo afitemo ibihumbi 500 y'amadolari. Cristiano Ronaldo agiye guhabwa umushahara wa miliyoni 183 z'amayero. Bivuga ngo azajya hembwa amayero ibihumbi 550 buri cyumweru, buri munsi, buri munsi 550 y'amafaranga mu Iburayi barota bati Iburayi. Oya muri Champions League ha mukinnyi uhembwa amafaranga ku cyumweru nta numwe. Sanga bakabije bagira muri 400 325 ya Marcus Rashford, ariko ntawe upfa kujya muri 500 ku cyumweru. We ni cyumweru, we ku munsi ibihumbi 550 by'amayero. Uzuka ari miliyoni 425 z'amanyarwanda. Bamuhaye igikombe 425 z'amanyarwanda buri munsi ku munsi umwe. Ubwo mu gihe cy'umwaka Cristiano Ronaldo abanyamakuru twaragoye aza umusaza aruze imyaka 40 mu kabiri. Cristiano Ronaldo yongeyeho ubundi budahangarwa bwo kwemererwa kwihitiramo abagomba gusinya mu ikipe ya Al Nassr. Azajya agira uruhare mu gusinyisha abakinnyi bashya muri Al Nassr. Avuga ngo ndashaka uyu n'uyu kuri uyu mwanya. Casemiro muri wa mbere cyane. Casemiro niyo wa mbere yamaze gutangaza avuga ati uyu niyo mukinnyi ni ibyo bakwegera byose. Ari Hilal izabamena, izabatsinda amajya n'amaza, izabakoloniza mpaka. Contract of the century ni football. Bayise abafaransa bayise ngo ni contrat XXL. Ni contrat double XL. Niko foot mercato yabyanditse cyane. So ubwo rero Cristiano murabyumva, ariko nabonye ubwo ni Miami kwa Messi, ngabonye ko yagarutse mu myitozo. Barimo barashaka ko bita Neymar. Bamurwaniye n'ikipe yitwa Chicago Fire. Yego. Ekipe Neymar ahitamo kujya gukinira. Agomba guhembwa amafaranga aruta ya Messi. Nonga agomba kuba guhembwa amafaranga menshi muri Major League Soccer, niyo condition. Neymar agomba kuba muri Saudi Arabia ajya muri Amerika. Niwe muto yari kwa abasaza ariko abasaza. Gatufata karuhuko gato cyane tugiye muri CHAN ndetse na za transfer zindi i Burayi. CHAN izakinwa mu kwezi kwa 8. Ayo ni amakuru. Itsinda rya mbere n'ikipe y'igihugu ya Kenya nka host country pays hôte. Hari igihugu cya Maroc kirimo muri itsinda rya mbere, Angola, RDC, DR Congo ndetse n'ikipe y'igihugu ya Zambia. Iri ni itsinda rikomeye pe. Mureba kuri championnat RDC ni championnat ikomeye cyane, championnat Angola ni championnat ikomeye cyane, na championnat Maroc ni championnat ikomeye. Ubwo Kenya urabyumva kuri mu mazabira. Ikintu gituma rinakomera urumva harimo host country. Yego. Harimo Maroc yakegukanye muri 2020 niba nibuka neza kubwa ba Sofiane Rahimi. Congo yagifite 2016. Urumva ko harimo ibihugu bibiri bifite igikombe. Hakabona host country kongera Zambia ifite championnat ikomeye cyane. Ni itsinda rikomeye cyane, itsinda rya mbere. Itsinda rya kabiri ririmo igihugu cya Tanzania host country. Bari bafite championnat imwe muri championnat zikomeye muri Afrika. Mushaka mukambonye akanya nabwira championnat ko zikurikiranye asurutse urutonde rusha ko championnat zikurikiranye muri Afrika mu gukomera. Tanzania iri muri championnat 6 zikomeye muri Afrika. Bivuze ngo kipe yabo ya CHAN igomba kubikomeye ari urutare. Harimo igihugu cya Madagascar, harimo Mauritania, harimo igihugu cya Burkina Faso, les Étalons, harimo n'igihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Iri tsinda nta mpamvu yatuma Tanzania itariyobora keretse yirangayo imbere y'abafana guve stade. Bazakinira mu rugo, niyo champion ikomeye muri zose mu bihugu byose mvuze. So igihugu cya Tanzania hano kigomba kuyobora itsinda. Ane Tanzania ibihugu bingahe? 5. Ira kipe yabo yabonye itike ya AFCON 99%. Na abakina imbere mu gihugu uretse abakinyi babiri bonyine baba barimo, abandi bose babanzamo niyo ya CHAN kandi yabonye qualification, babonye qualification muri bihabwa amahirwe yo gutwara CHAN. So itsinda rya gatatu ririmo ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes, harimo ikipe y'igihugu ya Niger n'ikipe y'igihugu ya Guinea. Iyo tuvuze Guinea tuvuze Guinea Conakry, les Sili National. Hakaza n'amakipe abiri azashaka tike. Yego, buryo turaza kuvuga. Nabwo hazarimo amakipe angahe?
atanu. Tukaza ku itsinda rya kane, itsinda D niryo ririmo amakipe ane. Harimo igihugu cya Senegal, ifite shampiyona iri kugenda izamuka cyane. Moza Jarafu n'andi makipe ya Senegal siyo defending champion. Nibo bagifite icyo mwaka ushize 2022. Bafite amakipe akomeye harimo za Tengete na za Jarafu. Amakipe akomeye hariya. Hakaza ikipe y'igihugu ya Congo Brazza. Ya Pavel Nzira. Ariko nyine abakina harimo shampiyona birakomeye irimo za amakipe yitwa za Otohodoyo ahora muri za Champions League za Junior nawe no mu Congo Brazzaville. Hari ikipe y'igihugu ya Repubulika ya Sudan ni habwa amahirwe muri ritsinda no gufata Al Hilal na Al Merreikh bagahuza nubwo amakipe akirisha abanyamahanga ariko harimo bene igihugu waza umupira mwinshi n'ikipe y'igihugu ya Nigeria shampiyona yabo nayo ntabwo arakana shampiyona ikomeye ritsinda irakomeye cyane Nyimba na Zande itsinda ryo rikomeye. Rero abanyarwanda barimo gukoresha iminota neza barimo kwibaza ngo ibihugu bigomba guhatanira. U Rwanda ruracyafite amahirwe cyangwa ya byararangiye. U Rwanda ntiruzigera rukina muri ishani, ntiruri mu bihugu bishaka tike, mu bihugu bizashaka tike. Harimo ibihugu byari byarigumiye byaranze gukina qualification kubera amafaranga make no kubirushanwa riri mu mezi mabi ukwezi kwa mbere badashaka guhagarika shampiyona yabo. Ni byinshi twagiye tubigarukaho. Ibihugu bizakora minute runwa bashaka amakipe abiri. Igihugu cya Misiri, Egypt bagarutse bari mu guhabwa n'irwo gutwara ishani none. Harimo igihugu cya Algeria, shampiyona zikomeye Algeria iheruka niho yabereye. Harimo igihugu cya Afrika y'Epfo nubwo bikomeye cyane imbere mu gihugu. Ekipe yabo ya CAN niyo yashanye za Kaizer Chiefs bakinnyi hafi 90% bikinira mu gihugu. Bakina mu ikipe imwe ahubwo usanga nka barindwi bakina mu ikipe imwe ya Mamelodi. Hari Mamelodi, hari Orlando Pirates, ariko cyane Kaizer Chiefs cyane ko ubu bikomeye ni Orlando Pirates ni emeze neza cyane Mamelodi, ariko ifite abakinnyi benshi of course ni Mamelodi Sundowns. Hakaza ikipe y'igihugu ya Malawi. Impamvu abanya South Africa benshi bakina mu gihugu imbere shampiyona yabo hemba neza kurenza shampiyona z'i Burayi zo muri Azerbaijan bari barusha vuga za Portugal, vuga mu Bubiligi vuga mu Bubiligi za Portugal, Faransa bajya kunganya za France za Nîmes za hemba za France vano Paris Saint-Germain kora byose ni za Mamelodi na za Ombre Modibo z'amafaranga bahemba. Wabonye amarande bamudau Mukowena ba Williams abita basfefelo nafite amafaranga menshi cyane. So harimo igihugu rero nemvuza Misiri, Algeria, South Africa, harimo na Malawi, harimo the Gambia, hakazamo na Gabon n'ibirwa bya Comoros. Ibihugu birindwi bigomba guhatanira imyanya ibiri. Ubwo rero iyi shani izabera mu karere tuyireba kuri televiziyo. Abazashobora gura amatike y'indege abantu bamenyera indege nka baruvuyanga bazajya ku covering of course coverage. Urumva muzamuri yo hariya hano ni hafi hanjye nkora ikiganiro hano siby'indege bahamagara kuri call Lorenzo kuva Nyabugogo ugera Kampala. Wari wagenda na bisi ugiye muri Tanzania? Na bisi na amasaha wowe ujye ugenda na bisi ugiye hanze? Uvuga wowe njyewe ntago buri gihe ubundi n'ibikapu ugiye mu ndege ntabwo nabishobora. Nase uri imodoka igenda yigendeyemo niko kirahagije niko uri kabange uri ajya undi uvugira aperi abafana ninde uri Jangwani kwaya uri Ruvuyanga bakwita Ruvuyanga ari bya Koporo. So bino bihugu bizakora minute runwa iyo uko ari birindwi bizakora minute tournament ubwo bafite uburyo bazahura bose bashatse bahura bose bakabara amanota bakareba ya mbere n'iya kabiri bagahita bamenya kipe. Ubwo rero u Rwanda reka dukomeze shampiyona yacu iraryoshye imeze neza. 8 z'ukwa kabiri zaba yagarutse tugenda cyane nanjye nibyo nashakaga gasha turagayitse niba nashakaga tuzatwibereye ntabwo tugayitse tugayitse gute twashatse qualification turayibona gutsinda Djibouti so mugayo tugaba tudashobora gutsinda ariko twasezera ibihugu byacu bibiri ikibazo cya CAF nje kuba tutagiye muri CAF agari cyo nabwo zavinga rero nabwo kujya muri gutsindwa na Djibouti ugatsindwa na Sudan twageze mu progress zo gutera twikurikirane shampiyona iraryoshye imeze neza ariko mukore the audacity yo kunenga umusaruro w'ikipe y'igihugu. Reka tugire Rubavu jone ne babwira ko tugire Rubavu tujye Musanze tujye uko nacyo cyitabiri kandi under 17 ntabwo turiyo under 20 kandi ntituriyo kandi y'abakuru ntituriyo na cyane ntituriyo. Iyo ngingo ndamutse nyine igikombe cy'isi iyo ngingo nayo mvugaho mavuye mwaragerageje mwakoze bitangaje bana mu Rwanda mwakoze mu byiciro byose
mu byiciro byose nta kintu kimwe yitabiriye abana b'u Rwanda Nta bakoze qualification n'imwe ibonye. ibishoboka nuko bareshyaga baba amata bahame ubundi ibi ngibi byirukanirwa umutoza ariko cyane. nawe kandi yarongereye yarangiye ubundi akeneye gutegeka uretse n'umutoza hari impinduka ziba zigomba none guhita imikino yanze no kwitoza igiriye mu rukanga no kwitoza ariko hanyuma saa tatu n'igice z'ijoro Ipswich Town irakira Brighton hanyuma saa yine Manchester United ikina na Southampton muri Espagne baraza gukina Copa del Rey Real Madrid na Celta Vigo saa yine n'iminota 30 hanyuma Real Sociedad na Rayo Vallecano Athletic Bilbao na Osasuna transfer z'Iburayi ni muri updates mu makuru izo bazigezweho birumvikana na transfer ya cyane ibintu by'aba Trent by'aba Kvaratskhelia biracyari muri progress nta kipe iri confirma ko yasinyisha umwe muri aba so turabigarukaho uko amakuru agenda azamuka.